Kublai vi baro ki viewers khamtame ya ki khun samla de hagani ka video ngi pe biang hagabe de ba ki khubor light kam de sanga ba gani ka de ka khubor light kam ka ba khamgong san ba ka ba phila ba yobe lada phila biang ka qualification nama ki pusi kindon hadu arpho san hajar tam ye ki pus mo kindon hadu arpsan hajar tam ki pus de sanga ba balada bidang degi batmai haga video bat ke channel ke jonga sngobha yarab yanga bat kumjuru yarab lang ya ki parlo ki jong piyo le se kimyo nani kim patip ya gani ka notification nani khubor jingpen bana bat khubor like kam da ka ba pi share like bat tham e da ka ba pi subscribe dingin nembon kitin shu te sam no menta ya gani ka khubor like kam ka ba kongsan hadu kata kata ha ka ba ka Department of Post Office lani kata Ministry of Communication Government of India has officially released kalaupun ni ia kani ka notification ke jingpen bana kata nadu ka arpotrik u August arajar arpun riu nakamenta ka Gramin Dak Sevak lani GDS Online Engagement Schedule 2 jong u banai Julai arajar arpun riu hakaba ka recruitment drive nagbenta ki following vacancies nagbenta ka post brand postmaster lane BPM bat ki assistant brand postmaster ABPM mo ki BPM bat ki ABPM apo ki post office bat ka total number of posts kindon hadu arpsan hajar plus ye mo pikila ban extend ru lada kidang idon kam mo tinata kadau kolong kalat ke kebu hapo me khalayaru kilat shibun ba ipo sapo me khalayaru mo di including the northeast circle mo kumjuru ya ka northeast but ya ka me khalaya kumju but ki candidates ki bala ban apply namta kiti ki post BPM but ABPM kindei tang kito ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 mo class 10 di pideiru ban don ya ka subject local language kata ladangi ki kasi ladangi le pule nah nadu class 1 to 3 tater hadu class 10 ni dei ban don ya ka subject kasi tingi tip bait ba ladangi tho ya ka exam embus ni don bait ya ka subject kasi mo di apply bait di ka Indian post office jong ka GDS recruitment hajar punrio di nakamta kani kandon ka one time registration kaban sedang nadu ka live hoiterik u August mo kan sedang live hoiterik u August di menta kampat plire ya kaling okay kan di tang ka jingpen bana lupa di nadu ka live hoiterik August pila la ban apply mo nangta ka submission jong ka application online application sedang pada nadu 8 tarik September hadu 8 tarik September nangta ka selection is purely merit based in class 10 marks no di kani ka vacancy post lain kani ka post jong ka GDS ka de jong BPM but ABPM kin chu select bit tang kino ki bawan syakmat but bahe mak umdon kam test umdon kam interview umdon kam AA they can check by na ka mark sheet ki jong pi ki jing yo jong pi ki marks mo ada pi he marks mut tikena be yo be okay dito no written test no examination no interview the recruitment authority yang ni the Department of Post Ministry of Communication Government of India the designation ng the brand postmaster BPM but ABPM assistant brand postmaster jong ki dak seva the duty hour minimum 4 hours to maximum 5 hours per day no di jingtre ha kani ka post office kan de saw du san kanta dina ka benta ki dates for online application hijing shangal ade ban ong tu ka release date jong ka notification kan de na do arpo tarik but ka online one time registration kan de lai phui tarik hadu kat kan lai tarik September okay nangta online application but ka payment kan de kan sedang na do 8 tarik September aja apun riu
hadu arpui tarik September aja arpun riu. Ketika online one time registration. Kumut ban register ya ledi geng. Nama rio lesi pimpat register hagani ka link di pihak ban register. Di ban register kalau beriang nadu lai pui tarik adu pat kandai. Di ban apply ya ke pus pade ban ke jingsiu kan sedang nadu tarik kedigam tah. Di pihak ban sutu ni. Nanti application edit kan don ru ka correction kita hak apply tarik September ban sau tarik. Nanti last date for merit list supplementary shortlist kan di live tarik December hari jar apurute pila ban pe ya ka result ko jong pi la PONM based on merit list kan di be hadu live tarik December. Dan daga pay skill nang bat ka monthly pada yang ni nakamta ki brand post master kan sedang khatar hajar hadu kena hajar lais prapho Shibnai, bat nakamta ki ADPM lani assistant brand post master kan sedang nadu shipo jar hadu hajar spa new po Shibnai. Bat kiwi de ki dearness lani ki DA allowances. Nata eligibility kum to kumala de ban on candidate ki de ban pass ya class 10. Bat pidi ru ban sim ya ka subject mathematics ban English kum juru ka local language kamtame yangi ki khasi ngide ban don ya ka local language kata kumha east Garo Hill, north Garo Hill, south Garo Hill, west Garo Hill, southwest Garo Hill. Okay. But kumjuru shangi east Khasi Hill, west Jante Hill, east Jante Hill, southwest Jante Hill, west Jante Hill, eastern west Jante, eastern west Khasi Hill, and Ribhoy must have studied both Kiniki English and Khasi up to class 10. Keta. The age limit pande as on 21st of September aja pundu minimum khat pra hadu saupos nem. Khat pra hadu saupos nem kata kebumut ba sans nem ke relaxation khat pra hadu saupos sans nem ngidang la ban apply. Khat pra hadu saupos sans nem. Okay. Tika application fee hang ni na kabanta jungi ki ST don kamban siu. Okay. Namta jungi ki ST don kamban siu AA. Di kan mau ha na kabanta ka selection process kan don be ya ka jingjit directly be na ki marks ki ba PO haka class 10. Don kam written test, don kam interview, should submit be di kan sa check hinang te kinu ki candidates ki ba yo bun ba ki marks tang kata hi pila sha jit. Okay, nak ba pintre hakini ki post office ba pher. Di ban apply lada pimtip ngan sai kai pi. Lada pimtip ngan sai kai pi tamba pinha ban yai ap de hadu kati katarik mo ngan sai kai pi. Lengba ke mobile phone kan lengba ke mobile phone ru. Ba lada pim nang ban boot pade sengau ba ban le ki cyber ki jan ki jong pi. Ong ki ban yarap lem ban pan apply namta kini ki post. Okay. Di nagamenta kata sumba banit lamba kaling ko pangan subu apo ka comment pin ka jonga lani lada pikwa ban pule ki advertise ru klik yang ketika link pat kum ru ka online application form di tangkom tai ka bedi bekani ka khubor de sngoba kani gedi ka opportunity lani kata kalat ka kabuk sia nang tai jonga jong pinaman hapo me khalia ru pin slide shipun ba shipun ba ki post so nata kata sngoba long ki ba ready Marsen pelai ya kani ka link ban apply no be dan. Okay, kita katahi lada video ni even kini semua bon bu iki comment jong pi apo ki comment box section. Lisbon kani kidi kalat apply no lada la pendi anda la pli ya kaling.